เ
Nih, buah. Mau minum, hola, saya keconya deh. Oh, keco bo, beda. Iman juga belum ada lah. Maka tempat jujur ya deh. Semana po, jujur. Ada, deh mau jam dua ini mau keliling lamo. Tak kamu nak mau keliling pipit, baik lah kalau masuk. Arah, yang menjenguk, yang udah nayan, saya peduli. Yang penting jangan pipis. Deh banyak dua ni zaman telepon. Jadi kau ada mana? Nah, yang itu, nah jadi kita kali view. Tak ada kalau press lah. Arah, nyak renang bumi, nyak renang gede, saya peduli, jangan keluarga nih, di keluarga geger, lanjut.
Weh, Mo, apa? Nek cegeng. Jangan ini ngemelek di jane. Gila apa? Apa? Tahu ah, kalau kau itu, naik kalau dikelali macam mana? Kelali kesana, seibu hadiah. Weh, Pak, para nak terima. Pantat, Pak, lain bopao. Apa tu deh? Weh, jangan kau ni dia, mau gini. Ada apa tu nak? Nanti pola, ajar dulu di banyak. Dah minum. Minum jangan ni. Lục ly này nó một lù này, một bạc cả bọn này. Đi, là rô, dây đủ là, như là gô dia ada ke, sang do mau urat. Nah, bro pakai sifat tidak mau baca ukuran. Kita sering ada ke po. Ye, artinya yani kan pengejokan kalungan, ajak ngejok kucet, ajak tampah, ajak lawan, saya kayak dia beli. Oh, jangan, baca tapak. Di panggil di penambah ni. Awak. Kok, mak ke ni, bakso. Mak, buat kayak sak bakso malu. Ban luar.
Pas sebut lawan nih. Benar, beliau kalon. Papa sih di daerah kau. Bilang lah, lu cuma bantuan lu. Cak deh. Nah, membantu aja nih beli mantap. Kayak Ali mau kayak Ali mau beli apa kira bersih mana berbakti ke purwo di dalam kami. Oh gitu. Oh, nata beli nata. Nah, kan begitu membakti kayak kalung nih. Main mani kalungan sih. Ini sekalungan. Tahu ini kalau lah kau. Jangan kan baru. Nah, coba bawa simbol kemenangan Dharma melawan Dharma. Bawa jiwa pengenalan jangan. Ulang. Mau beliau kan? Nah, Bapak sebuah saja jamu tuh yang lawan. Pamit, bicara para mau santi. Oh, santi. Udah.